Igitondo cyiza kuba dukurikiye hirya no hino aho muherereye ku migabane itandukanye, twizere yuko mumeze neza kandi Uwiteka akomeje kubarinda. Abari muri Amerika, Australia, Canada n'ahandi muri mu ijoro, namwe reka tubifurize ibihe byiza, twizere yuko namwe Uwiteka akomeje kubarinda. Abari mu bice bikirimo intambara n'umutekano muke, namwe reka tubabwire ngo pole, mwihangane, ejo ni heza. Turi kuwa kabiri ku minsi 13 y'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026. Uyu ni wa mwanya w'amakuru ya mu gitondo, amakuru mugiye kugezwaho nanje Muhasha Fidele mfatikanyije na mugenzi wanje Boris. Tugiye gufatikanya kugira ngo tubagezeho amakuru yo muri iki gitondo. Nimba udukurikiye utarakora subscribe, wibuke kubikora kugira ngo uzubane amakuru bitakugoye, kandi wibuke gukanda kuri yo nzogera. Ingingo z'ingenzi z'amakuru yo muri iki gitondo tugiye kuba tugarukaho. Kominote y'Ababembe yakoze inama ku bijanye n'umutekano muke ukomeje kuba muri kariya gace, aho bagize ico bavuga ku bapfurero bakomeje kubazengereza muri kariya gace. Ibingibi tukaba turubuze kubirambura. Impunzi z'abanyekongo zahungiye Kalemi zikomeje kurira, aho ndetse n'iziri mu Burundi nazo zitorohewe, ndetse umuyobozi Corneille Nangaa wa AFC akaba yaravuze ko asaba yuko Burundi bwafungura imipaka kugira ngo izi mpunzi zitahe zisubire iwabo kuko ara mahoro. Drone z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biravugwa yuko zarashe ku munsi w'ejo mu gace ka Mukoko, ahantu hashobora kuba hatuye abaturage. Nanone turaza kwerekeza ku nkuru igira iti igisirikare cya Tanzania gikorera mu mazi cyangwa se marine cihuje n'igisirikare cy'u Burundi, aho bari gutegura kugaba ibitero simusiga bakoresheje ikiyaga ca Tanganyika. Abashoferi bo muri Zambia bakomeje gukorerwa urugomo rwo kwicwa n'abanyekongo muri kariya gace ka Katanga. Nanone turaza kugaruka ku nkuru y'umuvugizi wa Mayimayi cyangwa se Bazalendo wagize ico avuga kubikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko bagenzi be baza kumuvuguruza. Nanone turaza kugaruka kuri iyi nkuru yuko uyu munsi hariho inama rukokoma yahamagajwe na Yakutumba wo mu bwoko bw'Ababembe. Iyi nama ikaba iri bube uyu munsi hariya Fizi. Ibi nibyo tugiye kuba turambura mu kanya gatoya nyuma y'akaruhuko. Ntuje kure ya Murenge Today TV. Munyemerere amakuru yacu tuyahere mu misozi miremire y'Umurenge, aho ingabo zirwana ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se ku gisirikari cya leta ya Kinshasa bakomeje kwitugatuga, bakomeza no kugaba ibitero bitandukanye, cyane cyane bakoresheje indege zo mu bwoko bwa drone zitagira abapilote, aho amakuru avuga yuko ku munsi w'ejo indege zo mu bwoko bwa drone zarashe muri kariya gace k'ishamba rya Mukoko, bashaka kugira ngo barase ku birindiro bya AFC twirwaneho M23. Ibi bitero rero bikaba byaratumye abaturage benshi batuye muri kariya gace bakomeza guhunga imihana yabo aho bari batuye, n'abandi bahegereye kubera gutinya kuko ibi bitero bishobora kuza kubagiraho ingaruka, dore ko n'ubundi mu burasirazuba komeje kugenda bihitana ubuzima bw'abantu umunsi ku wundi. nk'uko mwabibonye ubushize barashe muri teritwari ya Masisi kuri zone, baza kwica abaturage barenga 40 bahasize ubuzima kubera ibi bitero bikomeje kwibasira abaturage. Nanone muri Mukoko ndetse no kuri Pwezero ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zikaba zikomeje kugaragaza imyiteguro yo gushaka kongera kugaba ibitero ku ngabo za Alliance Fleuve Congo. Reka dukomeze twihanganishe aba baturage bari mu bice bitandukanye bakomeje kugenda bagirwaho ingaruka no kwicwa n'igisirikare cyakagombye kuba kibarindira umutekano. Nanone mu yandi makuru avugwa hirya no hino, reka mugenzi wanje Boris aze kudufasha atugezeho andi makuru avugwa hirya no hino. Boris, uranyumva? Yego ndakumva munyamakuru, ndakumva. Mwaramutse aho? Mwaramukanya amahoro y'Imana, mubyutse mute aho muherereye? Tubyutse neza, na amahoro, turashima Uwiteka Imana yadukinguriye, twabonye igitondo cyiza.
yego yego ihimbazwe rwose. Hanyuma umwanya ni uwanyu kugira ngo mugezeho abadukurikiye amakuru avugwa hirya no hino. murakoze cyane abakozi bacu ba Murenge Today TV tubahaye baramutse aho bukeye abandi tubahaye mwiriwe aho bwije. Reka tubaheze amakuru avugwa muri iki gitondo cy'uyu munsi aho duherereye dore ko ku minsi 13 y'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026. Reka amakuru yacu tuyahere muri teritwari ya Fizi aho hakozwe inama y'abashefu b'ababembe baburira abafurero se cyangwa bababwira ati ibikorwa byanyu bibi by'urugomo bikomeje muri aka gace kacu cyangwa se muri teritwari yacu turi ko ari twebwe imvukire z'ubu butaka. Ibi bikorwa rero tukaba tubyamamaje cyangwa tubyamaganye nako kuko bimaze igihe kirekire tubaburira ngo iyi migozi yanyu aya mabareri yanyu araturambiye, ariko kumva byarananiranye dore mu gihe gishize habaye intambara hagati y'abasirikare ba Yakutumba n'abasirikare ba Biroze Bishamuke bayobowe na Ngoma Nzito. Ariko ibi byose biri kugenda bigaruka bitewe n'imyitwarire mibi y'abafurero bahetse imbunda banze kumva inama y'ababembe. Noneho byageze aho ngaho baravuga ati amakimbirane akomeje, ariko rero twebwe ibi bintu ntabwo twabasha kubyihanganira. Nibwo ababembe abashefu b'ababembe bakoze inama ikomeye cyane hirya y'ejo bayivuzemo amagambo agera ku magambo 8. Ijambo rya mbere bavuze ngo guhera uyu munsi ntiyagire umubembe uzongera kuraswa n'umumayimayi w'umufurero cyangwa se gukubitwa inkoni kuko ibi bintu biraturambiye. Ijambo rya kabiri bavuze ngo turasaba kuko amashamba yacu muyasohokamo, amashamba mwihishemo muyasohokamo. Bavuze itombwe, bavuga Mutambala, bavuga n'Ingaji. Ijambo rigira gatatu baravuga ngo ntihagire umuturage w'umubembe uzongera wezu cyangwa gukodesha ubutaka ku mufurero utuye muri turiya duce cyangwa se utuye muri Fizi, kuko ngo basanze imirima bakodesha bakayihinga bakayisarura, rero izavuye muri iyo mirima akaba ari bagoramo imbunda zo kubica. Ijambo rigira kane baravuga ngo ntiyakagire umubembe uzongera gucumbikira umufurero kuko ibikorwa byabo bigayitse bimaze kuturambira. Ati rero tukaba dusaba kuko bafata inzira bakerekeza mu tuti tw'iwabo, dore ko twebwe nta muntu ugira bariyeri muri mu cya Uvira, nta muntu ugira ubutaka azahinga mu gice cya Uvira. Ijambo rya gatanu bamenyesheje abafurero bose yuko ibyo bazabaza kubakangisha byo gutunga imbunda batabitangije imbere yabo. Babwiye abafurero twebwe imbunda ya mbere twayiguze mu mwaka w'1964. Ati ibi bintu rero muza muzana iterabwoba hano muri Fizi kuza kutukangisha imbunda no kuza kutwitira abaturage, timugire ngo nimwebwe mbuzi imbunda kuturuta twazitunze imbere yayo. Ati nta mubembe ufite bariyeri muri Uvira, nta mubembe ufite ubutaka muri Uvira, ariko cyatumye nigira ngo ngerwa hano iwacu ntabwo turakimenya neza. Uranyumva? Ndakumva Boris. Ijambo rigira 7 babwiye abafurera ati tubahaye ibyumweru 2. Aya mashyamba yacu cyangwa ibindi bibira byacu bitatu twavuye kuvuga ariyo Mutambara, ari Itombwe, ari Inganji, muzabe babisohotsemo. Ahangaha ubwo bavuga ngo babisohokemo, aba bapfurero bazerekeza hehe? Ngo bazerekeza iwabo kuko barababuriye ngo bashaka kubana n'abamahoro, ariko bananiwe kumvikana, bananiwe kumva. Ati rero uku kutumva kw'abafurero kuri gutera amatirimbukanyo cyangwa se intambara hagati y'ababemera abafurero. Hanyuma abo babwira ni abaturage cyangwa ni mayimayi za FABB force nimba ari ngo ari arme Biroze Bishambuke nibo babwira cyangwa se n'abaturage babo bose ba gisivile nabo bagomba kuhava? No ntibabasobanura, bavuze ngo bose basohoke batahe.
ari abaturage bahingaga imirima batahe, ari bitwaje imbunda batahe. ni ukuvuga ngo umupfurero wese ntibashaka kumubona ku butaka bwa Fizi. Yego, babaye ibyumweru 2 ngo nimba bashaka amahoro bave muri ariya mashamba, bave mu duce twabo batahe, kuko urugomo rwabo bararurambiwe. Bivuze yuko umupfurero wese uri guhera wenda aho Uvira igabanira na Fizi, nimba ari hirya ya Makobora gato ya Kigongo, ukagenda uriya mushasha wose ukazagera Imirimba n'Inganji n'Inemba na hehe, abapfurero batemerewe kuhaba, ntuvuga ngo bariya bari Imirimba bagomba kuhava, hanyuma bakaja wenda tuvuge ku ndondo za Bijombo, kuko iho hariya ni muri Uvira, abandi bakagaruka Uvira. None se ikibazo Boris, abatazahava niki kizakurikiraho? Ni ukuvuga ngo reka maze nandi ijambo ry'umunani bavuze ngo umuntu wese imbunda wese w'umufurero ntibakongere kumubona mu duce twa teritwari ya Fizi cyangwa se mu masantere ya teritwari ya Fizi. Bakabasaba ko bose bagenda bagahagarira aho urugamba ruri kubera, naho ziriya mbunda zigenda zizunguruka muri dusantere duce mu mihana, ntibakongere kubona umufurero wese imbunda cyangwa se iroze bishambuke atari ku rugamba, imbunda zabo bagende bazijane aho urugamba ruri kubera. Rero ni ukuvuga ngo iyi nama yabaye niyo kwirukana ababembe muri teritwari ya Fizi. Abapfurero icyo bababwira, barababwira ngo mutahe iwanyu, bana batujije, tubaho kubaka, tubaho gutungira, tubaho guhinga, ariko rero mwaje kutwereka kuko mutangiye kuzamura umutwe, ushaka kudukandagira ku mutwe, ivyo mukora ibikorwa by'urugomo bibera iwanyu muzimurira hamwe iwacu Fizi. Ati rero ibyo bintu turabirambiwe, tubahaye amahingabiri, musohoke muri abari mu bibira basohoke, abari mu duce dutuye mu mihana mu dusantere wese muhambire muji wanyu Uvira. ni ukuvuga ngo aya mayingabiri bahawe ni ukuva kuri uriya munsi inama yabayeho, nimba atari kuwa 5 ni kuwa 6. Yego, kubera wa munsi inama yabaye bafunga imikeka yabo batahe, biriya bikorwa bakora bigahise zababaje ababembe bagende baje kubikorera ku butaka bwabo. Tidushaka mugende muji wanyu, intambara zanyu akaduruva kanyu turakarambiwe, ni mugende muji wanyu. Ayo niyo makuru babwiye abafurero. Rero tituzi ibiza kugenda tubihanga amaso, turebe icyo abafurero baza kubyitwaramo, hanyuma ko hari n'indi ntambara igiye kuvuga. Ukiri kuri iyi ngingo y'inama y'ababembe, nabonye nanje akavideo bari kuvuga bihanukiriye, kandi harimo abayobozi ba gisirikari, usibye kutamenya gutandukanya FARDC na Mayimayi, nimba ari ababembe bari barimo simbizi. Abapfurero haba hari ico babashe kubuvuga kuri ibi ngibi, kuko Ngoma Nzito amakuru mfite nuko nawe yari yerekeje Ifizi ava Baraka kubera ibi bibazo, ndetse hari habanje kubaho nko gusa nkaho bagiye kumvikana. Abapfurero bo ku rwabo ruhande niki baba bavuze kuri uku kwirukanwa muri Fizi? Mukuri abapfurero nta kintu baravuga, ikintu cyabaye bahamagaye administrateur wa teritwari ya Fizi, baramubwira ngo turaguhamagaye komite mwe cyangwa se nk'umuhamya w'inama twakoze, ikizakurikiraho tukavuge ngo bino bintu ntubizi, ariko kugeza aya masaha cyangwa se aya magingo abafurero ntacyo baravuga, cyangwa se uhagarariye iroze bishambuke ariwe Ngoma Nzito nta jambo aravuga kuri inama yakozwe n'ababembe. None wowe urabibona gute bigiye kubyara iki? Abapfurero baremera kuhava, icya kabiri nibatemera kuhava harakurikiraho iki? Ubibona gute? Ukuntu ndi kubibona hagiye kuvuka intambara, rero niyo igiye kuba rukokoma hagati y'ababembe n'abapfurero. Urabona muri turiya duce twa Fizi, si ukuvuga ngo abantu bose bakoze ibikorwa bibi, harimo abapfurero beza, harimo n'ababi. Yego, hari abahetse imbunda, harimo abasivili cyangwa se abaturage, hari abahubatse amazu yabo, hari abafite imirima, hari abafite amafamu, ariko kuvuga ngo ababembe babahambirize bose kandi mu mayingabiri, urumva icyo ni ikintu kiremereye abafurero ntibazacumva. Yes, kandi nibatacumva ababembe bababwire ngo izo twababwiye mwanze kuzumva, intambara yongera iturike hagati y'abafurero n'ababembe.
uko niko jewe ndi kubibona. Nta nico bazongera kubabwira kubera kuko bafite agahinda. Wibuke ko ubushize barashe abagore 5 bigendeye mu mirima, abapfu rero bo barabarasa barapfa. Ababembe byarababaje ku buryo ku rwego rwo hejuru ku nivo mondial ababembe barababaye, niko gahinda bafite ku mutima. Kandi urabizi ko ababembe bagira inzika cyane, niryo rya jambo wavuze ngo ntabwo abapfu rero aribo bamenye imbunda mbere y'ababembe. Ni ukuvuga ngo ubu bamaze kubitegura, abapfu rero niyo batava hariya kagiye kubabaho, rero bagiye kuhura n'uruva gusenya. Wakomeza n'izindi nkuru Boris? Urakoze cyane. Ereka ayandi makuru twabwira kuko hari impunzi zirenga 11,000 bari kuboroga kubera ikibazo cy'inzara, kubera kubura imiti, kubera kurara hanze. Izo mpunzi akaba ari impunzi zo mu gihugu indani ziba zaravuye mu bice bya Nord Kivu, izindi zavuye muri Sud Kivu zihunga intambara. Rero bamaze kugera Kalemi, baze ahantu bategereza ibintu byo kubafasha, nta kintu bigeze babakorera. Abasize muri site yitwa ngo ni Katanika, bamaze kugeza muri site Katanika bategereje ubufasha kuva wibuke kuba abantu bahungiye muri Nord Kivu. Abandi bakava za Bukavu itarafatwa, ariko nyine bayegereje urumva ingabo zari za Kavumu, ariko abaturage nyine batangiye guhunga Bukavu. Bamaze kugera Kalemi, babasize muri site ya Katanika, ariko kuva bayigezemo kugeza n'uyu munsi nta bufasha na bumwe. Wibaze ibihumbi barenga 11,000. Rero baravuga ngo batugeze muri iyi site nta munsi n'umwe guverinoma iratuzanira ifu, nta munsi iratuzanira isukari, nta muntu, nta hema, nta kefo karu. Itongeyeho turarara hanze, tukanyagirirwa hanze, izuba rikatwikira hanze, nta n'ikivake mwigeze mutubakira. Abantu bacu bararwara, nta buvuzi dufite, nta kefo karuguru. None tugatabaza guverinoma muze mudukure hano, zibuze mujyane hantu tuzabona ubuvuzi, tuzabona ibyo kurya, tuzabona aho kugama izuba n'imvura. Ariko kugeza amasaha guverinoma nta kintu na kimwe irabasha gusubiza bano bantu bagorewe Katanika. Pole kabisa, nibihangane. N'abari Burundi nabo banza ari uko. Ejo bundi nabonye Cordo wa AFC ari kubwira Burundi ko bugomba kurekura abaturage kubera kuko nabo barekuye ababo bari Uvira barataha. Ati namwe ni murekura abaturage aho kugira ngo bakomeze bicirwa aho ngaho n'inzara na kolera n'ibindi na malaria, nimubareke batahi wabo. Ariko Uburundi ntabwo bushaka kubarekura. Wakomeza? Yego nuko niko bimeze. Reka amakuru yacu tuyimureka Sumbalesi. Komeze kutwitira abaturage bacu b'abashoferi b'abacuruzi. Ati rero iki kintu kiri gukorwa kigiye kwica umubano wacu, cyangwa se uko twari tubanye bigiye guhinduka. Nta kuntu twakwemera kuko abashoferi bavuye hano iwacu Zambia baza bakagera ku butaka bwanyu amahoro. Ariko abacu bavuye Gasumbalesa ku mupaka cyangwa se bavuye Lubumbashi baza kugera ku mupaka, abaraye mu nzira bitewe no kwira cyangwa se basanze bafunze umupaka, hakabaho abashoferi bacu bashize ko barabica ibintu byabo mukabisahura amamodoka. Ati none ibyo bintu ntabwo tubyihanganira. Rero byatumye Minisitiri wa Interior Rwanda n'uwa Kongo bakaba bahuye kugira ngo bige kiriya kibazo kitazateza umwuka mubi hagati ya bino bihugu byombi, kandi bakaba basangiye umupaka. Rero inama yizwe baravuga ngo bagiye kugitorera umuti bino bihugu byombi ngo barebeho umuzi mubi uri kuva ngo bagandure kugira ngo amahoro yabo akomeze arambe. Yego. Reka twimurire hagati muri kiyaga cya Tanganyika aho ingabo z'u Burundi zirwanira mu mazi zikaba zahuye n'iza Tanzania. Ariko zari yateganijwe ko ingabo za Tanzania haza n'ifi izirwanira mu mazi, izirwanira ku butaka. Ariko kuri ingabo zaje zahuye n'iz'Uburundi kare n'ingabo zirwanira mu mazi za Tanzania, ingabo zahuye n'iz'u Burundi, bakaba bari gutegura ngo ibitero simusiga bizabasha guhasha ngo AFC M23 twirwaneho muri riya kengero y'ikiyaga cya Tanganyika, kugira ngo ingabo zabo nazo ziri ku butaka zizabashe kwa divasinga zibakure muri turiya duce twose babashe kwifatira. Iyo niyo migambi rero y'izi ngabo zombi
uko zahujije gahunda yo kurwanya AFC ngo bakoresheje ibitero bikomeye byo mu mazi. Aba ngaba bari gutegura ibi bitero, izi ngabo zirwanira mu mazi ziri gutegura kurasa Uvira, ziri gutegura kurasa ntihagana he precisement bashaka kugaba ibi bitero. Ni ukuvuga ngo barako barasatira ahantu hose AFC ideployinze wera mu mujyi wa Uvira ugatambika ugeza za Kigongo ukaza neza ukagera i Makobora, barashaka kuhasheringa baturutse mu mazi. Aho izindi ngabo ziri ku butaka nazo zirase mu misozi, hanyuma twirwaneho M23 ngo babure ubutabazi. Uku niko gahunda bayitegura. Bamwe barase bari mu mazi, zino ngabo ziri hafi n'uruzi rwa kiyaga cya Tanganyika ngo babashe kuzegura kugira ngo iziri ku butaka zibone inzira, hanyuma babashe kwigarurira turaduce kugira ngo basatire umujyi wa Uvira, bigarure n'indi mijyi M23 twirwaneho yabashe gufata. Uko niko gahunda zabo ziteguye. Yego. Reka tubabwira abakunzi bacu kuko umuvugizi wita Aubwela Dalto yavuze ko ari umuvugizi wa Maimai cyangwa se Wazalendo muri Sud Kivu. Igihe azabazwa n'abanyamakuru bamubaza imibereho yabo, iyo yavuze kuko babayeho neza, bakorana na FARDC neza, kandi ngo bafite ibiryo, bafite bahembwa neza. Ariko iyo nkuru yamaze gutangwa, ariko aba bagenzi babo ntabwo bayumvise neza. Dore abamayimayi bari muri teritwari ya Kalehe, abari muri Kabare, muri Walungu, abari muri Mwenga, abari muri Shabunda, bakaba bamaganye ko uyu muntu ari munyakinyoma, aya makuru yose ari ikinyoma. Ijambo rya mbere bavuze ngo wowe ntabwo uri umuvugizi w'abazalendo bose muri Sud Kivu, kuko twebwe turi muri Kalehe, abari muri Walungu bafite wabo umuvugizi, ahubwo bamubwira ko iwe gusa ari umuvugizi wa Yakutumba. Iyo fonction ari kwiheza ntabwo ibo bayizi. Ijambo rigira kabiri bamwamaganye bavuga ngo abazare ni gutemwe bw'abazarendo ba Yakutumba cyangwa se ekipe ya Yakutumba mwoba muhembwa, mukaba mufite ibiryo, mukaba mukorana neza na FARDC. Ni ukuvuga ngo twebwe ndi turi abazalendo. Izo bikorwa bihaye bibakorwaho cyangwa se izo bose iyo fashanyo ikabageraho amafaranga n'ibyo kurya n'ibindi n'ibirato n'amateni, natwe turi abazalendo bigomba kutugeraho. Ariko bamwamagana bamubwira ati wewe ahubwo wabaye nk'abanyepolitiki ba Kongo. Iyo niyo terime yakoresheje. Atumenye politike wa Kongo iyo bamuhaye amafaranga ahita yibagirwa abaturage koko bafite ibibazo. Ati rero nawe niko wabaye. Ureke kubesha abakongomani, ureke kubesha guverinoma, tacho guverinoma twebwe dufasha na kimwe. Rero yayibafashije ngo murabazalendo, natwe turabandi bazalendo. Naizo binyoma byawe ugenda uvyihorere, ureke kubesha amahanga kuko izo bintu babashe kuvuga ari ibinyoma, ari ibihuha byambaye ubusa. Hanyuma iyi nama yo yateguwe na Yakutumba uyu munsi bite byayo? Urakoze cyane. Yakutumba yahamagaye amoko yose ari muri teritwari ya Fizi kugira ngo ejo nako uyu munsi saa 2 bahurire kuri teritwari, ababwire kuko agiye gutangiza urugamba rwo gufata uduce twose AFC M23 twirwaneho yigaruriye. Ayo niyo magambo yakoresheje. Akaba yabwiye administrateur ngo natanga itangazo Kalonji Badibanga Sami. Iryo tangazo yaritanze hamagaramo uko yose agize, yavuze abafurero, avuga abashi, avuga ababembe, avuga ababuyu, avuga n'ayandi moko, ariko ntabwo yigeze avuga abanyamurenge kandi nabo batuye muri teritwari ya Fizi. Rero iyo nama iraza kuba mu kanya. Aya moko yose ngo bagiye kubayeza briefing cyangwa se ngo bagiye kwigana hamwe uburyo batera. Yavuze yamyahera Makobora, arazagera Uvira, arazagera za Kiriba, aratambuka ndetse agera na Bukavu, arambuka agera na Zagoma, ndetse bazagera na Kasumbalesa aho AFC M23 twirwaneho bafashe ubwa mbere. Ayo niyo makuru twari twabateguriye mu gitondo cy'uyu munsi. Hanyuma se kera bateguye ibindi bitero n'urundi rugamba mu gihe urwabo n'abapfurero rutararangira, kera bizeye ko byakunze. Ibyabo ndababimenya n'inginamico niba bazabatekereza gute. Umuntu wese ufite ubwenge
yavuga ko aba bantu badatekereza neza babanze barangiza urwabo n'abafurero ruri muri Fizi. Ijambo rya kabiri kiri kuntangaza ese aba baturage ko yabahamagaje niho bazarwana urugamba. Ingabo zari ziri Bunagana, zari ziri Goma, zari Minova, kugeza Ndovira uyu munsi bakaba bari Makobora, baravuye muri turiya duse, baravuye za Ruvunge, ariko bakaba bahamagaje abaturage muri bazi bapangana urugamba hamwe. Ukabona ibi bintu ni ibintu bishekeje, ni ibintu bishekeje cyane, biteye isoni. Ariko wabona ariyo nzira igiye gutuma n'abaturage bari muri Fizi na Baraka babohorwa nabo, kubera kuko abenshi bararambiwe, bakeneye ko AFC yinjira muri biriya bice. Birashoboka kuko yaba ari inzira. Urabona ko Gaza Uvira bariko baza bafata imbunda baza bagiye gukuramo Katogota, bagiye gukuramo Kamanura, ariko byaje kuhava bavuye Ruvungi, bavuye za Sange, bavuye no muri Uvira. Ibi ngibi byaba bigiye gutuma abantu baturage ngo kuko bivuze babohorwa bava mu bubata. Hanyuma tugaruke hano mu mushasha wa Plaine de la Ruzizi, ndetse tuze kugera no haruguru za Gatobwe ho ihari ubu nyine imeze gute activity ubu ngubu? Ibikorwa byose byamaze gutangira. Ubushize za Gatobwe twumvaga yuko habaye ibitero, ubu nyine ho byaba bimeze gute Boris muri kariya karere? Oya ni ukuri kariya karere guhera hano Kamanyura ukamugenda ukagera Gatogota ukagera Ruvungi Bwegera, ukuri urabona n'uruja n'uruza ku munsi kuri amajansi ari mu gukubita amarotasiyo abiri cyangwa azamuka akagera Ibukavu, akongera akamanuka akarara Uvira. Urabona hari umutekano mwiza, abaturage bafite amahoro. Icyongeyeho ejo hari niho hazaba isoko ya Runingu, ukuvuga ngo abantu bari bavuye igahororo ejo baramanutse ku bwinshi cyane, ku bwinshi bari mu isoko ya Runingu ku bwinshi. Barahaha izo bahahaga, barazamuka barara ku Gitabo. Uyu hari ejo kuwa mbere bazindutse bazamuka bararenga mu mihana yabo imbororo kabisa nta kibazo. Ibo ibiciro kubikorera imizigo ntago bimeze nk'ibuvira nk'abazamuka za Mitamba. Abari muri kara gace bo bari gutaka bavuga yuko ngo abapfurero babikorera imizigo babashiriraho ibiciro birenze. Ho byaba bimeze gute abanyura za Runingu bazamuka za Gatobwe? Oya iho biracyameze neza kabisa kuko ndetse ibo bafite gani barabara. Urabona abantu bunyine tibakigenda n'abaguru ahantu hose. Abari burana gufatira moto hajya ku isoko kuri parkingi, abazamuka moto zikabajana neza zikabageza mu Gatatu, zabagezaga mu Gatatu imoto zikagaruka bakazamuka n'amaguru. Ariko ibo ibiciro biracyahagaze kwa kundi, bafite akanyamuneza kuko kandi basenga ngo umutekano ube mwiza muri iriya nzira, kugira ngo ibiciro kuko byamanutse kandi bahashe neza kandi bafite umutekano. Ati dusenga Imana digumye ntiyagire gihinduka, donc bibe byiza kugira ngo umutekano w'inzira yacu ube mwiza, dukomeze duhahe tuze dusubireyo amahoro. Yego Boris, reka tugushimire ku makuru uvuye kugezaho abakunzi ba Mulenge Today TV ndetse n'abadukurikiye. Wakoze cyane. Dushimire nabo twabanye muri aya makuru bose badukurikiye. Tubasaba abadukurikiye ari ubwa mbere bakaba batarakora subscribe bibuke kuyikora kugira ngo baze babona amakuru nkuko bikwiye. Hanyuma reka dukomeze tubifurize umunsi mwiza n'amahoro ya Nyagasani. Sinzi kuko hari ubundi butumwa waba wifuza gutanga kugira ngo ubugeze ku banyekongo Boris. Urakoze cyane. Ubutumwa twatanga ndongera kuvuga rya jambo twavuze harejo, ndakangurira abayobozi ba FC/M23 twirwaneho kugira ibishoboka byose uriya mwanzi utangiye guteza umutekano muke, dore ko za drone zatangiye kurasa muri za Mukoko. Abajenezi cyangwa se FARDC abarundi bakomeje kwisuganya muri ya misozi za Byogobogo n'ahandi, kandi nibamara kugwira urabona ibibazo bizaba bibigwiriye. Ziriya nzira zaba zifunzwe kandi abaturage bari mu misozi miremire bazaba babihura ibibazo kizo bari bamaze iminsi barimo. Ikinero kuburira igisirikare cy'abarundi ngo ntaco dupfa, ntaho duhuriye, twese turababanye kuko duhanye imipaka, ariko ikibazo cyacu interne kibagomba kukivangamo. Nibatanye ingabo zabo
bareke kuduteza akavuyo twebwe ibibazo byacu tuzabyirangiriza twenyine kuko dufitanye n'abana babiri bafitanye ikibazo n'umubyeyi ariko ibo ntaho gahuriye naco tukaba tubagira inama gucura ingabo zabo buziga impamvu kuko ntaco baje gushaka muri kino gihugu kuko twebwe ntabwo turaza kubatera iwabo. Yes, murakoze cyane, mukomeze mugire ibihe byiza kandi mukomeze munogerwe na gahunda za Mulenge Today TV, timuje kure mu zindi gahunda tugenda tubagezaho ziri imbere. Ibihe byiza n'amahoro ya Nyagasani, mwari kumwe na Muhasha Fidel ndetse na Boris twabagezagaho amakuru.